Nakaliang Direktur Kesaskom, Reverend Father Payus Syadap, Ubadiru, Bayu Jingtep Kloy, Halor Kanik Jingja, Ulapan Pau, Ya Kejing Somsi Kebajur. Om Tang kata, Handai Kejingdo no, Ya Archbishop, Kalong Kejingdo Kebakrau, Om Tang Kyrpad Kebalang, Ke Archdiocese, Handai Ya Kesaskom Bro Kumju. Namar, Day Kemensiam Syadhem, Berkejing Kersan Med Bermensiam Jungi, Bahkan ni Kalar Ptai Kebor, Kelas Sedang Bensuk Thiet Bah, Hakipad Unget Kebalang. Reverend Father Payus Syadap Ulongru bah Shwa wan Khlad Hagapor Bodang Lek Yakundu Iuhkjat Upop Francis Harum Ula Kyrpad Iuhkjat Bon Iuhkjat ke Jylla Jungi Kumjuru Chakiwe ke Benta Kari India Kebalang ke Pauru ya ke Jingsangu ya ke Oakland Diocese California ke Belashim Kya ya ke Jingja Nang tayu Menteri Ramba ke Jylla Ukonrat Kisama Nolor ke Sarkar Jylla Bat Kumjuru ya ke Sarkar Pening Hakaba ke laile shitam ban penkloy ya kejimpoi kemet Jong Most Reverend Archbishop Dominic Jylla SDB DD. Hang Maria ja gini jinja accident way pada bekerteng pada Abraham Brown Jong ke Sacramento Diocese California ulapun syanga kapor kat way beje mensengi syane tang ba syate USA kalade hakapor bala mit ba kat way beje mit but Ula Ong, Father Bishop Dominic Jylla, Barway Father Kila Kendo ia ke Jingja ke Basusi Haba ke Way ke Trok Kala Tengku ia ke Kali ke Bakishong Hakaban Engkong Ngamla ban ngej Bat kumdu ni Father Tip ia ke Pun Nambar Jonga Ngala Persyang Panwat Jing Tip Keleng Ban ngalaya tu ya Father John Madur balong Vicar General ya Father Thomas Kanala balong Secretary bar Father Abraham Brown ula ongru bakala amit ngimla syuban pun ha la syai step ka step jong ka US kala dei men mit na ka benta jungi baru la airu pun number jong sheriff tingila kentak Henry ngimyo namar bakala long men mit ya hadu bakanda syai siapa US but hak bakadu nyelayo ka confirmation now Vicar General Jong Diocese Auckland but now Sheriff bolapun ya Father John Madur bolong Vicar General Jungi ban ai ni kata ka kubor ka masngusi kaba mariastan nyimla ban pedang nyimla bobudur Henry Kalaja Shisha ngis ngusi ketang Henry ngi pendam nyalade hakamon jong play Archbishop Dominic Jylla ula syakri ula syarai ya gane ke Jylla yang bajuni barulah pendam sepun bahagikam na kebenta karoi kapar hakal yang kebensim pada hakal yang kemet gede-gede ke jindu bakrau namar ba ulong nong yalam ubarat ba Jong kabalang Kristan hangne hagadom syatei lamingi ulalong Presiden Jong ka Bishop Conference Jong ka North East Bishop Conference ulong Secretary General Jong ka ISIL Jong ka English Liturgy ISIL International Commission for English Liturgy ulalong member ulalong Secretary barulong remember jang divine worship day uriu bastad banang buon bahakikti belatho ikot belatho ki artikel but u len ba ke jingelap jung u lak kalakta ya buon ba ke mensim jang gibreu hangni hakadai sisi Bishop Dominic Jylla udai international figure kaperthai baro kawai katip Padahal ke por baca kan jingja basusi. Lada be kendo yu kupa bukuji. Walau Kyrpad wan cengok ini syari India. Bad hadin kata ulale USA. Badon ke meeting jong kana ke International Commission for English Liturgy. Bad naladap kata ulale kendo iki parlok jemu kiba syalik cengok tenteng ke por ulale US. Bad kan jingja basusi keraja. Ngimpoi berkat ngikendet. Henry ngi pendam nyala daya kamon jong play baro ki kijia kat ku musain doro jong play ngimla ban sutu Henry play tip ya ka baule na ka bentaj ki breu
tena kalian jongi ke channel Saskom kabai Archbishop Dominic Jylla hila Kyrpad hila penselur hila MC ya ai kene kajing kublai sunglam ya baro ki bahaye ngasem jongi Archbishop Dominic Jylla ya Archdiocese Jylla shlong jongi baro kawai kabala duo no yo kupa jongka kene kapor ya kaselesian congregation ru kabala no seniang yone uriurat pa syaka balang syaka Archdiocese Shillong badia baro ki paralok ki para marjan bari para barpa badagane kapor Shwa bagan wan kamedro ngai kublai kerpang ya ka Diocese Auckland kabala shinti ban penpoi kamed shane ya Chief Minister jongi Konrad Sangma bakloi ban yarap nadong shadong ya government jogo Meghalaya barkumju ro ya ka central government ki balong ready bat ki bakloi ban yarap ini ladang inam kam ya ka jing yarap jungki tesa shisin hakane ke jipor bosmusi tungin duai na kamentai Archbishop Dominic Jylla bainyo ya kata ka bainong beneng ya kata ka khet beneng ka bau blei ula kular na kamta baro ki bangejo